ngiyabingelela Bishop, ngiyabingelela egameni likaJesu, ngiyabingelela abafundisi abakhona, Pastor Babukosi, Amen. Umfundisi uMshilwane, siyabingelela. Amen. Umfundisi Ozwane, umfundisi uBheka, siyabingelela. Umfundisi Mamoho, abafundisi abasemva kwami bonke, bese kuba i-team ye-worship, abazalwane bonke. Awuyishayele izandla ukuthi khona. Ngicela ningishayele izandla ukuthi ngigqoke kahle. Indaba yokuqala abazalwane uJesu ayenzayo uthi baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Haleluya. Into ediphu lana embuleka mayikhuluma kuBaboho ukuthi uyathethelelwa ngisho umuntu engazange ukuzocela uxolo. Haleluya. Ungalinga umgadi azacela uxolo ngoba kuyokwenzeka engezi ukuzocela uxolo kodwa mthethelele. Amen. Jesus. Haleluya. Mthethelele ngisho engaxolisanga. Ubona ukuthi yazi lo muntu unafuna ukuyixolisa lento but wena menze njani mthethelele. Haleluya. Haleluya. Mayiseqhubeka usisi Onika uthini uthi namuhla ngizoba njani? Ngizoba nawe kuphi? Eparadise. Haleluya. Lapha nabazalwane kwaba emergency angazi ngayibiza ngani lento lena ngesilungu esikhulu ukuthi newe kwakuphuthuma ngakhona abazalwane la iya kunjalo malume laphana abazalwane akudingakalanga ukuthi umalibonge agijime ne-membership form. Hayibo akudingakalanga i-membership form laphana akaze azese ukuthi no namhlanje ngwase-gospel no afikanga lezo kodwa kwathiwa immediately effect noma ngabe ibantu nala unabo haya kodwa namuhla soba Paradise. khona bazalwane namuhla ngizoba njani? Aqhubeke umama Sebula abazalwane azothi mama ephela ini ndodana phela bani ngoba ikhaya ingenandodana lithule. Ikhaya once la abana indodana lithule. Wonke umuntu ufisa ikhaya libe nendoda. Uhamba kanjani ungenayo indoda? Lithi Bible bahamba sebebambene ngezandla ngoba bahamba sebebambene ngezandla babheke ekhaya. Likhona abazalwane bahamba sebebambene ngoba sophuma sinjani bazalwane sibambe. Indodana nonina kuyadingana. Athi umama Semula unina umele ibandla bese kuthi mina ngithi indodana imele uKristu. Indodana umele uKristu. Indodana imele uKristu. Mali khona ibandla nendodana ibe khona. Ngiyakuzwa. Mali khona ibandla indodana naye Abe khona. That's why uAbraham amayinyuka noIsaka uthi uIsaka baba inkuni ngiyayibona. Nomantiso ngiyabona. Nomlilo ukhona Ngiyabona. kodwa into eseda yimvana. Bangofuna noma umlilo ungavutha kodwa imvana manje. Noma umlilo ungana manje kangaka kodwa ngaphandle kwemvana. Ayikho into esiyenza. Hayi yesanje kahle bazalwane. Aqhubeke Nkosi yami usisi uPalisa. Bazalwane. Waze wayidlala le. Athi sihamba kanjani? Uyenza kanjani ke? Ngiyazama indodana. Yaba prophet ukufuna ukufihla ukuthi izembe liwile. Kwathi ukuthi akube kusafihlele. Ngoba le time iqhubeka igawula. Isigawula ngesidunu sodwa. Wathi mayigawula ngesidunu isidunu siyalimala phela naso. Angithi plan ligcina lilimala. Bese kuyazi ukuthi bekushoda insimbi. Bese yasiyabemeza yathi inkinga yami njengoba ilahlekile bengiyibolekile.
usisipalisa uthi wabe sekulotha umbhala ngithi bazalwane manje amacala kaJesu manje amacala kaJesu okwakumele bethelele wona manje kodwa kuwo wonke lamacala emathathu kufanele ukuthi akusiwona amacala ngizwa bazalwane bathi-ke usethi kuPilato sebeyabala ukuthi no uthe uzobhidliza ithempeli aphinda uyakuzwa lokho niyazwa bazalwane uthe uzobhidliza yini ithempeli aphinda la siqala lelo bazalwane iqala lelo ngoba wakwenza ukuthi nje kumele sichaze ukuthi wakwenza kanjani kodwa yena wakwenza labhidlizwa laqala kabusha kwakhama sekuyi a new temple laphi idolo uphindiswa laphi and then laseliyarenew edala lamphelwa phansi kwasekuvuswa ithempeli elisha elingumzimba kodwa nayi le ngiyithanda abazalwane ilena yokuthi uyini uyinkosi yabaJuda yazonke njalo uPilato ubuza bona ngqo ukuthi okay nithi nimbethelelani nifuna bethelelweni kusho bona straight bathi uthi uyinkosi ukuthi uthi uyinkosi yani sekuyasuka sekwenza njani yabhala uPilato uPilato nobhala ukuthi uyinkosi yabaJuda laba balela ukuthi akathi uthi yena nithola bazalwane amen ibukeke la mayibhala uPilato angithi bona bajaha ukuthi yenze njani abethe mayibhala uPilato bayasukumisa isiphambano sakhe bona abambethela masiphakamise isiphambano sakhe siphakama nombhalo umbhalo ungaphezulu umbhalo ubhaliwe ukuthi uyinkosi yabaJuda laba bambethelayo ibona abaphakamisayo uyabona laba bathi akumele ube umfundisi ibona impela laba baphakamisayo laba bamelene negift yakho ibona impela basireyisayo simele sishayine kakhulu ukuthi kuvele umbhalo ukuthi uyinkosi haleluya haleluya amen bazalwane sesiyagidima isikhathi haleluya afike bazalwane usisi uzodwa bazalwane isikhathi sami siyanjaya athi uJesu ngomile uthini uyayichasa izodwa ukuthi wayomele bani mina nawe wayomele bani bona basuka benzani bamnika uvinika lithe labe lezulu esidala wawuxuthwe nenhlaba shuthi lezi zinto lezi inhlaba bayazi abanhlaba bamnika uvinika oxuthwe nenhlaba lithi iBhayibheli wawuphuza wase wawuthembisa umethu ubomele mina na ukuthi khona abazalwane bangaphuzeki athi uJesu mayebaphuza bathimisa hey Jesu aphinda amasango ngesikole njalo uJesu mayefuna ukubaphuza abaphuzeki isikole sakhe bayibaphuza abamumatha kade besiyabathimisa abakhafule uthi ulindele into ethile kumuntu athole into uJesu bese yikhafula that's why ethi ngiyobabona ngani bayakhafuleka baneminyaka bona impela bekhonza kodwa inkinga basaphuzeki inkosi bathe iyabamumatha abaphuzeki besiyabathimisa and into ekhafuliwe
iyanyanyeka nje mayikhafulile uyaphuma la emlonyeni iyanyanyeka that's why unesidina kangaka sihluleni lapho nesidina uthandeki mawusondela kithi ngathi sinabala kodwa siyibona ukukhafulile ngisho ukhuluma kahle kusu-right but asakuski wakho Yeah. Amen. usu-right azishilo uyona lo but inkingisho kuwe ngoba wena usiyakuthimisela awugwinyeki awugwinyeki uzazama ukumncela ukuthi sifuna ukugwinya awugwinyeki Yeah. wakhafulele afuna usukhafulele egcineni esiphambanweni indaba kithi kakhulu enqamlezweni kusizakala wonke umuntu kodwa wena sisize Jesu and uvinika kade ngitheka ngovinika sizodwa uvinika mina ngenza hospitality nanangusithembiso so uyazi uvinika mawukade ulalisa inyama ngaphandle uyasiza ekutheni inyama uyiwashe ngani Uvinika. ngame magama uvinika uvimbela ukubola ingakho inyama kaJesu ingabolanga bayiphuzisa uvinika bayingeke bone Hallelujah. ngisho noma uthiwa ingahlala insuku engaki because uphuzile Amen. Bakithi nasisambulo Nkosi. Eish. haleluya Hallelujah. What a message. wayingeke bone bazalwane because baprepare before bona baprepare bona Uvinika. baprepare bona ngovinika phela kukhona abantu abasiprepare bona yena utshentshe yangihlupha ndiyangiprepare ukuthi khona la enginyoma khona Amen. la enginyoma khona nyoma esenjani kodwa khona ngiprepare uwe wena mangifunda uyaprepare ulokhu ubhizi ungifaka uvinika That's why bazalwane nina bazalwane ngiyamhlebela that's why manihlalise ingane siyawizalo ingane kade mawuyihlalisile kwakho yenza sure ukuthi uyiphatha kahle iprepare ngendlela right so that ikusasa ibuye ungathubi yona yodwa izuduma nani ufuna iphathe kahle iprepare kahle ngendlela right because ikusasa izokusasa Some Sophia obey. Uti it is finished. Ufezwe wonke. Yes. Helele. Hallelujah. Ufezwe nibazalwane wonke. Ngamanye igama konke lokho ebengikhuluma ngakho lana. Konke lokho ebekushiwo lana. Konke lokho kwenzakalile ngisho nasempilweni yakho. Yeah. Ufike egcineni. Yeah. And nisenzofunda leli verse engize ngalo khomba ukuthi kufike egcineni ngempela. Konke sekwenzakale konke sekufike egcineni manje. Oh yes. Yo. Uthi omunye umkhosi uzethi ugqitshiwe. Ngempilo yakho. Ugqitshiwe. Ukubona masemathuneni. Sekuyamba mbiyo umuntu usiyagqitshwa kuqedwe yonke into bese kubizwa omalume noma ubani ozobonga or induna noma ikhansela mayifuka induna ayifikishana siyabonga ke bazalwane seningadlula ke ekhaya vele izwe siwe siligadile mina ngisenigadele lo nokuthi ngadlula ekhaya niyohlamba izandla mayingashongo kanjalo
sengizokhumbuza ikhansela ke ngithi ube kusho induna igcina ingasho ukuthi wadlule ekhaya bese ngikhumbuza ikhansela ukuthi ngizothiwa nawe uzobizwa usikhumbuza ukuthi sidlule ekhaya sogeza isandla. That means yonke into ebiyenzelwa lana isiphelile bazalwane. Osubona usubona ithuna kuphela. Umuntu obumfuna noma siyo lobe ugqitshiwe angeke usambona. Ngamanye amagama angeke usayibona lento yakhe ekubambezelayo iqediwe namhlanje. Qediwe ngawo namhlanje. Yeah. Sibele ithuna bazalwane sayingcwaba. Yeah. Sayingcwaba saqeda ngayo. It is finished. Ake ngiyeke bazalwane kwelami ngiyaxolisa bazalwane ukundlela isikhathi. Hawu sidle. Hawu sidle. Sidle wena. Bazalwane sikayiqambela ba. Hallelujah. Awuthi mabonga mfethu nawe lapho thini. Mphefumulo wami wophelelaphi ulundu wakhala ngomphefumulo wakhe before wahamba ethi nezinhlungu zabo bazalwane ayifika ilanga lami olase Hey, Jesus. Kosi yami kwafika isikhathi lapho khona isikhala khona kwakusayivala makubonga kwakusayivala kwafika isikhathi lapho khona ikhala khona ngomphefumulo wayo Jophelela. ngoba into ebalulekile umphefumulo yakhala ngomphefumulo ukuthi mphefumulo Wona ke. Number 46. Pinda futhi mama. Jesu waphendula ngezwi wathi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Ake ngikhazelela kancane before ushumayela. Ake ngishilo bazalwane ukuthi ngabe hospitality. Kwa hospitality nencwadi esayifunda ukuthi uyifocus. Lencwadi lena bisikhombisa impilo yokuthi let's say uwaiter uzohamba uyosebenza eGermany. Ngifike ichazele ngempilo yabantu baseGermany ukuthi isebenza kanjani. Hallelujah. Amen. So kunale party lena yempilo yabaJuda baba. Ukuthi mawuwaiter for abaJuda ukuzubona ukuthi umuntu othenga i-order lakho usasekhona or uyabuya lese ngisukumile wahamba but uyalazi itafula lakhe ukuthi liphi mawufuna ukubona ukuthi usazobuya yazi benze njani indwangu masiba yi2 befetha indwangu eyi1 ayigoqe so bese ibeka phezu kwetafula incwadi yamaJuda leyo isikhombisa ukuthi ngokosiko lamaJuda lo muntu usazobuya because he packed kahle indwangu nikhona bazalwane uyigoqe kahle indwangu okhomba ukuthi in your mind i-order lakhe libeke ngokunjani usazobuya nikhona bazalwane i-order lakhe libeke kahle
because usazobuya. Ingakho babefika ethuneni into eqala bayikala sayo babheka indwangu bayibona igogo kahle isongiwe akhomba ukuthi noma kanjani lo muntu uzobuya. Nikhona bazobuya lo muntu uzobuya wanashaya ngosiko labo lamathulu bona bangabona kusesebeshaya ngosiko ukuthi noma ephethe kanje ihotela amaliyindawo because of ngizobuya. Yes. Amen. Jesus. Oh yes, Lord. uthi baba ezandleni zami ngiyawubeka umoya wami. That means baba mina angeke ngibulawe. uJesu akabulawanga kodwa wathatha umoya uwubeka ezandleni zikababa. Bazalwane, umoya uwubeka ezandleni ezisafe kodwa ngizoshumayela ebandleni ukuthi umoya wakho ubeke kubaba. That's why sinabantu abasihluphayo ngemoya yabo ehamba idwamuza because ayibekanga endaweni right. Oh yes. Ingakho uzohlupha isizukulwane sakho wena uthi mele sikhanyisele because umoya wakho uyobuyamuza awubekwanga endaweni right. Umoya ufumbaniswa kuNkulunkulu. Nikhona bazalwane sadala ubuhlobo labantu ohluphayo kade lungabazalwane. Umoya uyalusa awunandawo ngoba ubekwanga endaweni right. Siphakameni sibe nendawo. Oh yes. Sekwenzakale konke umoya wakho sifuna ube kwi-safe place lapho kuthiwa kuthini ngisho namasela awangeni khona. Oh yes. And umoya bazalwane mawusendaweni right kwenza ukuthi ngisho nemoya ingakwazi ukuzoxubana nomoya wakho. Sihlushwa yimimoya nje emakhaya ingenxa yokuthi umoya wethu awukho endaweni right. Sesivala bazalwane ngizokhuluma nomuntu la usuwazwile wonke amazwi kodwa ngizothi umphefumulo wakho ubeka kuwo ulundi wacula waze wahamba ebesethi uwe Nkosi owazi akumele kwazi Nkosi kuphela wena ungazi akumele into ikhombe Nkosini wena uyazi kahle ukuthi umoya wakho awukho eNkosini. Uprotectela ngisho ifamily yakho mawubeke eNkosini ngisho ikusini ekhona emsebenzini uyakulwela because awusayicontrola wena ucontrola uye umnikazi womoya. Awukhona usho njalo uthi Nkosi ngifisa ubeke umoya wami kuwo nabathakathi bengadlaleli labafunda ukuthakatha sebafundela umoya wami bawuthola mawukhona usho njalo koliphakamisa isandla sakho siyabonga uNkulunkulu anibusise. Phakamisa isandla sakho kakhulu uNkulunkulu anibusise. Namhlanje umoya wenu ubuyisela endaweni lana obefanele ube khona. Namhlanje ngisigodlo sabathakathi sawuwina umoya wenu singawutholi. Ngiyacela niphakamisa isandla nisondeleni nize ngapha ngaphambili. Sondelani nize ngapha ngaphambili fast bazalwane.
mina akulula umuntu athwale ngami. Akulula. Because mayithwala ngami lento ayenzayo ngeke yenzeke. Because umoya wami angiphathele. That's why mina ngangicela ubishop ukuthi mina ngisesibhodlweni angitholakali mina. Makuzohlolwa ngami mina kubonakala. Yasikhoshi inyanga siyofaka amabhandi sesingane. Yaxosha mina ngedwa. Yathi wena mana lapha egate. Yathi wena mana lapha egate. Ngenxa ukuthi umoya wakhe uyiphathele. Sizobeka esandleni eyisafe. Sizobeka eshalofini right. Bakhona manje. Bakhona bafuna ukuyibambela bona. Ngasayibambela, bandini. Ngasayibambela.